Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas igram Match Masters. Ne igram ga, sad sam ga instalirao, ali da ga probamo, pošto su ga pre. Neki youtuberi su ga stalno reklamirali. Što je ovo? What the fuck? Okej. Kažem ti. Okej. On je da se pravi onako, ni ne znam engleski pada. Play. Ovo. Igram protiv botova ili starih ljudi? Gdje su radi? Dobro. Pa to sam uradio, jebo! Da. Dobro, znam to. Šta ima? Ne. Čekaj, gledajte oko se gledajte. Mol. Šta sam ovdje? Okej, ajde. Nije prvi put da igram, pre svega kad sam imala 6-7 godina, ali sad imam 8. To jest, nemam 8 nego 9, uskoro punim 10. Dobro sam na tigur govori. Kako ne možete? Activate, okej. Sranje ovo. A nije? Nije nešto. A nije mi ništa pojeno. Samo da ovo je pojene. Ništa posebno. I kako je sad skopirati, ja ne mogu. To spet mogu pitam. Nije tako. O, okej. Neću da igram sam, no. Hoću da igram kako zove s nekim. Me mnogo sad promenio, ne znam ništa sam se dogodilo. Pre mi je realno i pre bio bolji, a sad ne znam. Što je znam? Ja sam realno. Sad si mi govoriti, alo, imaš ovdje, ali ne vidim. Ne mogu da vas čujem fazom. Ovdje ne mogu 4, mislim da mogu ovdje 4. Pa dobro, ne morate mi govoriti. Ovdje, okej, ovdje. Ovdje, mogu sam na ovaj način. Boja nisam, Možda nisam iskoristio, brate. Koji ću? Svicu ili ovog? Sad pišite komentare. Aj njega. Ajde. Play. Lik isto iz Srbije, okej. Imaš ovo. Mislim da je fake. Pošto zove kao kao mi se A da li je Neko govori. HD. Ne pitajte me kako se zove HD, sve ću vidjeti o tome. Da vam sada ne objašnjam. Ne. Njegov je tu ne. Ali je on go. Ovo sigurno bočina. Okej.
I udobivaju. A zato će njega sad skršen gledao. Ovdje uzmem. Ovdje uzmem. Ja 500 puta volim. Plakat ćeš ti, ha ha ha. I treba ovo do kraja, šta? Šta nam rade, bro? Pa, čo idemo, bre? Da li pušte ovo do kraja što me nervira? Close. Okej, bra. Bråttom. Nu trebuie să se dă nouă priză în stvarno. Ljudi, recite mi! Ok, ovdje. Šta je? Ovo sigurno pro. Malo sutra. Ja to nisam sko... Što? Sjećam. O, dobro. Hoće drugi super. Je smut. Idemo vodim, kad ne da ga vodim. Ona kaže onako promo sutra. Ako sad to uradi? Bajo, ništa ti to neće pomoći. On želi kao da mi skrši. Bajo mu ništa neće pomoći. Je? Bajo će da me presile. To što govorim, Bajo. Nemam ništa da pomoći, tako da neću. Da, okej. Što? Kako pravila? Okej. Jebem ti mater. Pa šta mi... Kako je? Ajmo sad. Ali sad ćemo njega, gledajte sad ovo. Šta ćeš sada, mali, a? Šta ću? Jebem. Vodim ga. Ne! Dormir. Что? Fuck! What the fuck? Ja spreman da sam što uspio da hvalim. Ajde. Ti je bre. Idemo bre. Nisam super mora iskoristiti. Okej, da spet. Close. Okej. Prvo pogledamo čisto pre nego što krenemo. One, okej, što da? Ništa. Možete. Mogu join a friend, a neću. Prvo mi se da pogledamo.
Redi sad. Upali nekog nuba. Ovoj. Konto sam za... Isto, bro. Ne, ako to iskoristi, ja ću se, ubit ću se. Ako ovo tu sad iskoristi. Ali je ona ispala, glupa, ljudi. Ne mogu spojiti onih 5. To je 6 sam. I dobiti već. Ali, što ono? Šta ćeš ti da vidiš sad? Kako sad? Okej. Odi, molim vas, sad ću ono da vidim. Šta? Hej, kako ja nema nubu hoće da me pobedi fazon. Što? What? Ne! Gledajte sada ovo, gledajte sada ovo. Maša. Idemo bre, neka na Match Mastersu. Ne, da sporiti ovo. Da li tu. Okej. Ništa ti to neće pomoći. Ne vidim se. O, pomaže mnogo. Aha, šta ti ja? Da je okej. Close. Idemo još jedno i... Flash. Će biti na kolu srešu, please. Okej. Sam spet trofeja. What the f... Quest? A on mi daju bukla, on mi botovi daju. Šta ovo? Sad ću rešiti. Your turn. Round 2. Opponent's turn. Your turn. Čekajte ljudi. From Mexico, I've got from Mexico. I ljudi, na tebi da se ako pre nije igralo. Pre se vidite odcuti tu i to. Nije bilo 2 runde. Ne. Bilo je cijela dok cijela ne prođe. Zato sada dodali bukvalno nije fair. Sad si gotovo. I šiška od mene. Ne kod mene, nego od mene. Što? Što? 33.
Оце буде джав. Все. Ідемо, бред, такої. Це. Я сам побачив. Подруги. Чекайте. Чекай і ча.